mu by'ukuri kutwakira gutya byatunesheje mu buryo butangaje nibwo bwa mbere twakiriwe bingana gutya turabashimiye. Frank waherukana hano kongera kwakira bivuze iki kuri wewe? Ni ikintu cy'agaciro cyane bishimira Imana bawo mugisha. Hariho nabandi none CONFI imeze bite? Meze neza turashima Imana ko twageze Burundi amahoro. Turishimye Burundi hameze neza urebye. Gato bimeze bite? Sawa. Bare kure tuzine. Urimva gute kugera Bujumbura? Ndishimye cyane ari makumbuye. Kaka imyaka 2 yashize. Ariko twishimye ko tuhageze. Kigali wayizanye gute Kigali hakonje? Hari hakiri kumanywa. Ariko usanga yambariye mu kirere mwije mu kirere cy'u Burundi ukamuyambara. Especially ko mfite na bag ntago zikiri. Vyiza cyane karibu sana. Shalom shalom once again bakunzi ba Joyful TV nababwiye ko ibintu ari more fire ko ndirukana n'iminota kubera ko ubu ni saa 2 ziburi minota 16 ni mu mashorishori y'igiti naje kubategera abashitsi mumaze iminsi mutegereje mu gisagara ca Bujumbura abo ni Pastor CADEAU pianiste Musabwa umuririmbyi Frank CONFI GATORE ebana ibintu ni more fire bwira mugenzi wa nababwire mugenzi we ko hagiye gusha so turi kumwe nabo guhera ku wa 4 ku munsi w'ejo kuri Philadelphia kumutakura aho bazabaje kudutaramisha mu minsi igera ku rine bana natwe remember to subscribe like share na comment kigitekerezo cyawe kuko nitubana muzi reka nururuke mbakire nubundi akomeze hashe ayaya intore Joyful kuri MIC behind the camera ni Jean-Claude Pastor twari tumaze igihe tubategereje afishe yasohotse nabwo sinita afishe kuko simwe n'izibiri hariho wenda n'izindi ku minsi mufite hano ndibaza ko muzamuri mu bikorwa bivuze iki abantu basanzwe bumva ubutumwa bwiza hano Bujumbura ariko kubakira nka timu ivuye Kigali abantu bitege iki kidasanzwe abantu bitege jambo rya mbere nuko mu by'ukuri kutwakira gutya byatunesheje mu buryo butangaje nibwo bwa mbere twakiriwe bingana gutya turabashimiye ubundi ubutumwa bwiza ntibukoze isoni abari bwo bakomeza kwitega kuko twarabisengeye kandi turizera ko bizagenda neza Imana izakora ibimenyetso n'ibitangaza yego presque aba bose muri kumwe ngire ngo bose hafi ya bose basengera muri itorero uyoboye Kigali yego biba bimeze bite iyo uhagurukanye ugahagurukana n'abana usanzwe uyoboye atari abantu muhuriye mu gikorwa? Ni byiza cyane timu muziranye mukorana umunsi ku munsi ibihe bitandukanye kubona guhagurukana mu kibuga mu bikora neza kubera ko muziranye yego CONFI ubwo bari ubwa mbere ugeze i Burundi cyangwa wari usanzwe uzi? Aya si ubwa mbere ariko magize inshuro nyinshi ariko nje mu buryo bwo gutarama no guhimbaza Imana ari nka bwa kabiri.
ubwa mbere byari bimeze bute bakwakira urebye uyu munsi n'ubushize? harimo akarusho mu by'ukuri abateguye ibintu bitaramo bafite akarusho batwakiriye neza mu buryo budasanzwe twakiriye nyine nk'abantu nyine bari biteguwe kandi bimeze neza muri Imana watse kera watse tukira wakiye hano aho tuzogerera mu kanisa sizoshira kuri YouTube cyangwa se kuri rezo sosiyo murabaha abantu bose barahari ariko cyane hariho umuntu bita Musabwa na Frank ni abantu duhora dutaramana abantu b'i Burundi baramenyereye bataramana nabo cyane bimeze bite basore? Abari basanzwe bamubona noneho babonye live twaje kwanza ubushize waraje ahangaha abacuranzi mwarahuye baragucurangira ndibaza ko ari neza kabisa ariko biba neza ntubugarukanye Musabwa impamvu ubushize naraje ndatarama ariko mu by'ukuri ntago ari cyo kintu nyamukuru cyari cyanzanye nari naje mu zindi gahunda hano nje ni mu rugo gahunda zindi zazanzanye hanyuma ubu nje mwivuga butumwa yego nje mwivuga butumwa niyo mpamvu ntari kumusiga kubera ko turafatikanya bikagenda neza umuntu avuze ko Musabwa ari umwe mu bacuranzi beza bahari ntiyababesha bivuze iki kuzi Burundi kandi uri umuntu uri gushininga cyane muri no minsi? ntacyo bivuze kubera ko ministry turimo itwemera kuba twaza we are in gospel kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo twamamaze ubutumwa aho ugomba kugera hose ku isi so niyo mpamvu naje nta yindi mpamvu. Umwe muri ba bana Beaza yoboza inkoni y'icuma kugeza avuye ino ibyo ni ibyo ariko wewe ngo niwe mwami kugeza avuye ino reka teworwe na Yesu naho ibindi tuzamenye icyo azakora. Reka mbashimire ntituvuga amajambo menshi twongere tubwire pasiteri yibutsa abantu uburyo gahunda zabo bafite hano uburyo bazababona bifuza bose kuza gutaramana namwe nk'umuyobozi uyoboye rino tsinda aze kubwira abantu aho basanga n'uburyo bizaba bimeze kugira ngo baze babane nabo. Ego mu by'ukuri twongeye kubashimira kubera ko mwatwakiriye natwe turabakiriye twakiriye n'abantu bose badukurikiranira kuri interineti kandi tubararikira kugira ngo bazaze turusheho gushima Imana no kunezererwa Imana tubahaye kaze mu bikorwa byinshi twaje hano mwivuga butumwa. Abashitsi bararushe nta majambo menshi bindi muzakomeza mu birebe ni uguhera ku munsi w'ejo kuwa kane bazaba bari muri Philadelphia kumutakura kuri DC kugeza ku cumweru ku mugoroba ni kuri Église Garison des Âmes guhera kuwa kabiri kugera ku kindi cumweru ni kuri Église Garison des Âmes mu Nyakabiga kuri siège turi kumwe nabo izindi gahunda ni kuri Joyful TV Entertainment kino cumweru kuri Philadelphia ikindi cubutaha ni kuri Gerizo izindi gahunda zose ibikorwa zabaje gukora i Burundi muzabikurikirana kuri Joyful TV ndetse no kuri Empower TV no kuri Burundi Gospel TV. Imana ibahe umugisha mwakoze kubana natwe ubwo muzadufatikanya n'aba bashitsi kugira ngo tunezererwe mu bwiza bw'Imana. Ciao, see you the next time. Murakoze cyane.